Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Tampok ditoy programa tayo, Kastalatibyan! Kumatangak man iti sardinas, nanaik ka, tay basit laang. Ay, wad, Marlay. Ay, mabidlaan. Ay, sakti unaam na ka. Tanangin nga na tigatangag. May 1 kilo a karnit baboy, taagadubo akman. Nay, naimas man ang tisidaan nyo ita, Anjay. Ay, katkas talatibiyag, nana. Agsida ka iti naimas, tapno na pigsalat tatibagi. Saan akas kadagiti daduma dita? Abugbog tong langaruden a sardinas. Kantay kabasitan pay. Pagraranudan da asa nga pamilya. Ha? Asino nga tinakda ka, Madam Anjay? Ay na, asino kumapay ngay, nana? Ay na, Angie. Uray sardinas lang ti sidaan mi asa nga pamilya, tawan utang me. Saan kami nga minakaskada kayo, asa nga pamilya nagado, ti utang yo. Iso di ka man kundi palastog dita. Ha, ibagbagam akarnit baboy ti gatang masidan nyo. Pweh! Hoy, Marle! Umapal ka lang kanya. Ngamen, makasidaak iti karnay. Idinto tasika, tinapalangarudan, wano bugbog tong atoyo. Pagpipirsayan nyo pa'y laang. Ay, uray pay! Ay, Sana balay! Awan ilumlum mga nga utang ko. Sika nga'y, feeling back nang. Ang nagado ti utang mo. Ay, hustan! Hustan! Di kay agsin nung bat dito istor ko. Ay, anya itayan tay gatgatang Marlay. Taitod kaon. Sardinas abasi, tigat-gatangan na, nana. Sige, ito dyan, tapno pumanawon dito. Ay, Anjay, sumardan kan. Maditikas ta. Saan na nasaya ati agkakaaruba nga aga-apa? Bakit? Nadamag ko ang nakisinong bat ka manan ni Anjay. Ay na, sana siyak tinagprovokar ni Anjay. Agasam, inuyaw na ti sardinas agat-gatangag. Anya? Pasikat kit di tawanan ba na? Gaputa karnit baboy ti gat-gatangan na. Uyawan na ti sardinas agatangag. Kunamlan bak nang. Padak tumalang abang laan. Imbag kumama ano, jak amo nga do ti utang na. Ay na bakit? Imbagak matkan kan aliklikam ni Anjay. Ngamin, kanayon kayo nga agapa. Kas kay laubing asaan ama anawa. Saan nakapabak kong kwa na? Bakit? Tay kunada nga roden. Kasapulan ti panagpakumbaba. Tapno maliklikan ti apa. Kasano nga agpakumbaba ni Anjay kat talaga karkaritan nak. Kunamlan bak nang ngampadak tumala mamirmiraot. Saan nga minakastaa? Talaga jak atrasan ni Anjay. Tungpag to na maminsan. Ay, jak kaya tikas ta nga ugali, bakit? Agpakumbaba ka lata, tapno maliklikan ti apa. Oy, sige Angie. Ag-manicure ka pa nga umuna. Kat kalabasan na, ag-pedicure kanto. Kan pukisan kanto. Sige, Brenda. Kita tay maibagay kanyak apokis, ha? Kaya't ko nga inaldang anapintasa. Flang. Masapul nga papintas tayo. Kastalatibiyag, Angie. Kabayatan asibibiyag tayo. Agpapintas tayo. Agpa-beautinist tayo. Una, enjoyin tayo ti biyag tayo. Babaeng ti panagpapintas tayo. Okay, irugita nga Ruden. Ngamin, servisak pa ni Merly. Agpakulot ka, no, sika. Tidang nga babae. Takayat nakatuladan, ha? Agraraman kit di, ha? Adda pagpapintas na, ngampasig mat asardinas ti si Dada. Anya? Amom kaday, tunggal agra na kami ijay store, sardinas latati gatangan na. Ket, anya kumati parikot. Ilalaok na kano dya sardinas, iti kanantay aso da shih tzu. Ay na, tingunam kit de. Ilaok na itinatang asida unda.
Tangamin, di da makagatang iti karne. Ay na, girl, grabe ka, aning. Aglipyo ka man. Di ka aguy-uyaw nga uray pa ado ti kwartam. Anya kumangin o sardinas ka natin lati si Dada Merly. O, Naglastog nga may, awan mo't ilastog na. Kun kunamlan na pintas mo. ay, apo, jakman amo kada kayo adwa. Alakit din. I-manicure kan i-pedicure kan tapno malpasan. Hay, kagurak at talaga day di Amerly. Gapo talastog, pilitin na tagpapintas, kan agpasikat. Hindi na magkabailan. Che! Ay na, agyaman tayo may ka Brenda. Jak masango ti mapan agpaparlor ije ile. Iso nga in-text ka di kalman. Ngam, ape nga itakalaang. Ay na, sorry girl. Imo na nga min ang nag-text ni Angie. Iso syempre, iso ti inudnak. Nagpa-manicure, pedicure, ka nagpapukis ka niya. Na, ta nagpapintas mo ti Lusyang? O, nagpa-manicure ka, uno pedicure. Ay, syempre kan ikulot mo ti atid duga bukaw. Ay, sure! Ay, nabagay mo lakit din, girl. O sige, kulutan ka, sakbay adalusan tati kukom. Agore ka man. Anya nga timbagbaga day nga Anjay. Ha? Ay, kwa, awan. Apay, anya kumangat ibaga na? Amo ka. Nagado ti sinarsarita na kan kamay papan kanya. Ay, anya kayo kidin adwa. Apay, aya adi ka akin kinaawatan. Agpis kayo ka din, tapno naragsak ti biyagyo. Oy, nagalas man ti kasta nga kakaruba, agpipin na sakit. Sige, ibagamday ta kan Anjay. Ngamen, ni Angie ti lastog kan nalay nga agpasakit. San laday ta? Pasikat pay! Itay ka kadipay dito yung waiting shed nga gururay iti jeep, Junjun. 1 Mila. Jakmatan makalugan. Ala, aguray talatan Sa dino ti papanam, Mila. Inakla gumatang iti masapsapol ko iti school. Sige, agkuyog talangan. Tauray siyak. Inakmat gumatang iti masapsapol ko jes kulaan. Di nakagura? Siyak ngay, kagura nak. Anya kumaaga po. Uray siyak Awan mat gapu na akagura ka. Takanayon nga gapadananang ko kun nanang mo. Isuda, sa baliak. Uray siyak sa bali akmot. Ay, Mila. Kaya't nakadi apagayam? Dayjay, nasingad apagayam. Kasjay. O sige, manipo dita, ag best friend tan, Junjun. May ka, intan lumugan. Naimas to'y tinapay Magustwak. Mabisin kang agpaiso Mabisina ka talaga, Junjun. Ay, gayam, siya kung tagbayad dito yung meriendata. Saan Aggudwata. Tagpada tamat nga estudyante. Sa bagay. Aywan gayam. Anya nga tati aramiden ta. Tapno agkapyadananang ko kan nanang mo. Anya. Anya nga tati aramidon ta. Ay, kanayon da nga agapa. Nakababain da. Wan nga rod. Nakababain ti kasjay nga aramid da. Kinapudno na. Ibain ko ni nanang ko. Tanaglaing amakyapa. Uray siyak mo't Ibain ko mo't ni nanang ko. Kaslawan manaknakom da. Ay, Junjun. Putno ka di tinadamag ka. Ano biyam ka no tay laad nga anak ni Marley, Ha? Ay, jak kayat day jeng agbalin a girlfriend mo. Pwe! Karupro pala unay tinana. Losyang. Anyamat ng tikasta nga ugaliyaw, nanang. Nakababain tikasta nga ugaliyaw. Ay, basta! Jak kayat amakisiningad ka iti day jeng anak ti agim pipintas a babae. Awan mabalin yon, nanang. Ngamin, kayan ayat kon ni Mila. Anya! Ay, sana mabalain! Ibabawin day tayong bagam! Ibabawin! Anya, kayan ayat mo day jaya Junjun? Ay na, Mila anak kaya. Nagadudita ti mabalin mo apakiin na yatan. Day jay pa nga anak ti kabusor ko. Nanang, iso nga ita, naskan nga agkapya kayon iti ina ni Junjun. Ngamin, agayan ayat kamin. Kat awan ti makalapod iti ayan ayat me. Hoy, Mila!
Ubing ka pa lang nga maki-boyfriend, ha? 16 mo lang! Isalik-likam day dya, Junjun! Nawatam, ha? Jak kayat ni Junjun, ha? Parakan ka! Ay, saan nanang? Awan makalapod iti ayan-ayat me. Bakit? Sana nasaya ta makitkita da kayo dagiti tattao nga agap-apak ni Angie. Ta agayan ayat matgaya man dagiti anak yo. Ay! Buisit ko ni Tiday Jamila! Naki-boyfriend kit din iti anak ti kagurgora ka tao! Ay nagkapya kayo ka din. Tani, agabalayan kayon ton. Ay! Sana mabalin! Bakit? Kas iti nakunakken ka din. Kasapulan ti panagpakumbaba tapno maliklikan ti apa. Iso akas ti aramidan bakit? Ha? Nalag-an ti riknam. No, awan ka apam. Ay! Ala, hingka makipagayam kini Angie. Sikan, ti umuna ang makisarita ken ko na, ha? Apay kumasyak? Kan may sa talaga alas tog day jeng Angie? Kunamlan asino? Woo! Ulitak manan bakit, ha? Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Kanayon mo alaglagi panday ta, bakit? Nanay, ay, nagrana kayo mananadwa dito istoro ko. Merle, Anjay. Ay, jak kayat nga aga pa kayo dito, oy. Ay! Hi! Anya tigatanga, Merle. Ay, sardinas man nana, tay basilaan. Nay, ha? Anya nga ti kinatawa mi tinapigsa, Anjay. Ay na, tay gatangan na sardinas, nana. Awan lakat, sardinas tigatangan na. Anita, Kat, si Kangay, Anjay. Anya mo tigatangam. May sakilaw a karnit baboy, nana. Naala, ikan kayaw itigatangan yaw. Katjak kayat nga daag sao kada kayaw, Agulimag kayo lang. Uri ag kinusilap kayo ditan. Basta di kay agapa. Talaga? Pis kayon ka ni Angie? Ay, nagmayaten. saan kami apis? Lik-lik-lik akon. Ay na, amon, girl. May mayat, awan ti kaapam. Iti kasta, kanayon ka nakaisem. Ket saan nga agkuretret day tamuging mo. May sa, madi akitaan. Ati abalayan mo to, ket kalaban mo. Ay nako, wrong. Ay, Iso nga ita, agpapintas ka manan. O sige, manicurean ka, ket ipedicure ka. Kan, lakuan ka iti bangbanglo. Iti kasta, saan ka ana ang dod. sige. Agpamaglo ka na yun, Merly. Tapno dadaama in love kan kanila kay mo. Sige nga ro na. Ken, hoy, ada isingasing ko. Anya day ta? Sagutam ni Angie iti bangbanglo. Ken, agkapya ka yun. Iti kasta, naragsak ti biyagyo. Anjay! Umaya man! Sika? Anya ti bagam, Ay, mabitla ang tanday sagot ko kang ka. At daw. Anya ngay day ta? Adda pa'y ribon na. Bangbanglo day ta, Anjay. Ginatang ko kan ni Brenda bakla. Isagot ko man kan ka. Takayat kong agkapyatan. Ngamen, agayan ayat gaya man dagiti anak ta. Ke, madi mata kitaan ano, agsubsubang talat ta. Anjay, namiris ko ang husto dagiti nangag ko balakan. Nga agkapyatan. Tapno naragragsak ti biyagta. Madi ka no adakap apam. Takanayon anak kurut-rut timuging mo. Agkapyatan, Anje. Mabalain? Ko? Alan, ha? Awata mo na ito sagot ko kan ka bang-banglaw. Kastanda, ti pan nakikapiyak kan ka.
Kamaudyanan na, Mila. Nagkapyan da nanang ko kan nanang mo. Kastala ti biyag ako nada, Junjun. Dumteng latta ti mako na akapya. Kat, kasanungay. Ipaypaysutan ati ayan-ayat ta. Ha? Ay ayatan ka talaga, Mila. Oray siyak mo, Junjun. Agayatak mo kan ka. Ha? No kasta. Ituloy ta ti ayan-ayat ta. Total. Talagamat nga ay ayatan kan. O sige. Ngam, ti panagadal ta ti pangpangruna ta Tamasapol ang makalpas ta, Junjun. Una, kasta ti aramiden ta. Nay, pudno ka day ti makit-kita. Nagkuyog kayo mat. Anjay, Marlay. Una na ika. Ingkam ija iskwelaan. Taadda ka no meeting dagiti parents. Ay katawan naimbag man ta nagkuyog kayo. Idin to tasigod nga agap-apa kayo. Idi day jay nana, ngam saan itan. Ay, kasta Laglagi pa niyaw. Agabalayan kayon taon inton madanon ti aldaw. Isarom ba nga kinkin na awatan kayo? Wen nga rod, nana. Gusto da ko na yun, nana. Ang agadal pa dagiti anak mi Masapul ang makagraduar da. Ay, katuwan Iso nga ita. Ipakita yaw ang naragsak ti panagkuykuyog yu adwa. Tapno agbalin kayo nga inspirasyon kadagiti anak yaw. Wen, nana ika. Ay, kababaing ngagpayso ti ugalay kan aramid ko iti kalabas. Ay, uray siyak nga rod. Sika maangamin, Anjay. Day tala mga apakanyak ti amaw. Di ka man, Marlay. Katnodang nga kamot ita. Kasta Maragsakan na kada kayo adwa. Ala, ituloy yaw, tinasaya at alindangan yaw. Makitam ita, Merly. Mayatan ti panagkuykuyog yu kini Angie. Basta ti kunaken ka. Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Wen lakay. Siyak tinagpakumbaba kan ni Angie. Iso nga ita, peace kamen. Uy, mayata. Ay, kastala ti biyag ngagpaiso lakay. No daduma, maghiapa ka. Angam kastay na ko namon, nasaysaya at agpakumbabalatan. Kastala ti biyag at talaga bakit? Saan amaliklikan, ti saan apagkikinnaawatan? Angam na masulbar na ita, babaan iti nasaya at asarita, kan panagpakumbaba. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Kasapulan ti panagpakumbaba, tapno maliklikan ti apa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.